na wo pese tama ene behwe wo eti tama ba na wo ne wa Forson na da etiefo eti nka Amnon wo ka kire nyansafo bi a enko ka kire adamfo papa bi a adamfo bi a gem papa wo ne tirimu a adamfo bi a nyamesuro wo ne tirimu a enka adamfo ne nka nkire ne se dabi o wedi ye musuo pa na pese wo ye no wo kondo woni abatama wo de nyache mame ntufo mame ne wo papa David nkokasa na men kan kire ne se wo se tama wo nya na nka wo pe na men hye se bia wo papa be ma ho kwan amwa ware tama enka adamfo papa wo ye nyansafo enka de wo be kan kire no nanso adamfo a wo jimi na wo ye trofo no wo ma na futu bone enu nti Amnon ewurapu ne nua abatama nenam senna eye tama ne nua bema ne Absalom nti Absalom amfanche ne da o make sure se wo bekuno eti Amnon enya kwatenti antenase anware anwo nyina eye adamfo bone bia futu obi a wo de koma no wo se eye ordinary se wo ne namfofo bone nam wo ho enkomo bia na wudi wo ye me namfofo wo ntimi influence me de me obi a magiri mu odin pa sa wo ho ji ho de even omo ye psychology say that 5 people you surround yourself with, no, you want to become one of them. Edie na wo me ho a wo mpe. Edie na wo me ho a wo mpe. Edie na me ye tete wo ka kire me. Sa edin ma me kura me ye mafamu die na mate so. Oka kire wa tie. So say we na tete na tie. Minim se nya bibia na betimi agya. Imagine say be ma wo pe adwuma na wo resi adwuma wo pe nti ne ha no. Ebe ha dwene. But ebi wo ho a na yesuban. Eye ne ye eye attitude oba ne be ka wo pia wo mantem wo tena bonten sa na aka me ne nkoda ne nko ha busa wo kunu busa wo yere be ma ne be ka wo frefre me ni wo adwuma ma me ye adwuma me pese ma dwene mu da ho me kase me frɛ wo baka wo nte ase oba ne be ka wo nsachi edin wo bo metimodin busa wo kunu busa wo yere edien ena me ya etiti wo ede na me ya hawo obeka kire de tosum yense atwato efri nekro ede na me ya ebe ma ware na ye wode ede na me ya ebe ma wapemasem ede na me ya ebe ma ebe build intimacy between us ede na ye me no betimi ya abom ede na je bi bebre o ka kire me na menye obeka se bi edru fia da bi am pese epie eya weekend bi ampesa wo to ade ko cha me maame me kwa adwuma ya me pesa wo frɛ me se me frɛ adwuma ba eya me pesa me medu fie no maduane ya ready bese me bedru fie a na waba na wabegye me niam me pesa ya wo kamfo me pesa me ya ade ya wo bɔ maba so me pesa wo appreciate me kakra me timi ye me pesa wo appreciate me wo ye yesane ya mane ye me pesa ya wo to ade kye me eya me pesa nkwada na wo boa me ofie ho me pesa de me ye ma ono ma me hu se wani so wonam fosam na wo ye ne ha me nti jai wo jai nam fosam na beboa aware for se mu go through this process na mu nyina mo wa hobrase mu ji mo mfom so otum wotimi de bone kye ebe ma ware ni nkanya bia ba ade ba kwese se wote ase ne se oba bema wukunu na waware no onye bofo ena wo yire no so onye Yesu Kristo oye nipa bia nso ye work in progress nipa bia mfom so wo no nipa bia wo ba bia wo tosini nipa mienu se moye madwen se mo benante a etune bia meka asem bia enya wo de menya de bia wo mpe ba chemadwen braso chemadwen baso a me wa ho brase nti magia to menye bi etia mema ne nya wo nwanwa se wukunu afom ema ne nya wo nwanwa se wo yira fom efise nya bofo anase Yesu Kristo na waware no eye nipa nso fom adenti na ye wo nwanwa se wukunu afom wo adenti na ye wo nwanwa se wo yira fom wo adai wo ye nyame wonye nipa enye nipa na efom enti adenti na ye wo nwanwa ena dia me kuna ye die ena dia me ye die mentimi mfa nche ne da aba
aba na wo a wuti wo wonya nipa wo wonya mfom so aba waso ade ma twentwan eya ma nipa grace ma wo kunu grace ma wo yiri grace kopim se Yesu beba ne de ye tofom ne asore ye tofom eni da ho bone na enye eni da ho bone asa wonim se de wo ye yinye ba wa ye wadwen se wo be eno na enye na se bia nipa ni na wafom abrantie bi my encounter awarefo because I'm a counselor emema ekununum ne yerenom a mehia ema a wo mafo wo mukununum achi mehia mema wo mafo wo yerenom achi a ekwan ye fa so baaye no wan plane so obeye sa oba no wan plane so obeye sa bema no wan plane so obeye sa me kan se mre bi oba bi frɛ me osu ti sa kwada foforo osu sa osu ama chese me ye hu hwienyi na me so oba den osenti Akosua mabɔ adwaman na kwan a adwaman ne fa so baaye no ne kuna tu kwan bɛyɛ 5 years a wo maaye one ne kasa omudi nkomo bibia eti asɔre abrantie bi a one ne wo hɔ a wafa na damfo omudi nkomo abrantie ne nim so wo kunu a wonim se ne kuna tu kwan ba se na abrantie na bɔ na dwene poso nim se oba ne yɛ vulnerable but oba no so amanani anahɔ sɛ oba me kunu ni hɔ de ene kwan sɛ me ne bɛma fa damfo ɔfa ne tra ɛna meka wo yɛ nipa ɔfa ne tra eto mo kwa asɔre ne wo mo sere efe bi o so ene mama fa nkotena ba bi ene ɛna wo sɛ nipa nso the more wo ban na wo ne communicate no the more no na watenka ekɔ ne hɔ eti da ku bi one ne pie kɔ nante ya ɛna obesi no wo fie ɛna boy ndi wura dem ho oni ba no o de bi menye sa one nada obeye nu ne ho wanu ne etiefo me say me sia ma bi o ma committee adultery but oba we die enu ho no it taking 2 years no ntimi fan ne ho bɔ ne nche no because wana nyene say was me kunu ye di papa ante Akosua na me nim se boy obetimi take advantage of me jimi na ne kwansa me soso no so na me nim say adwemboni ne tirim because oba wo kunu ni ho for 5 years wo ye nipa akono wo ho ene obi gusunsu no gusunsu ekwo wi ase wo tofo nyame bi opportunity bi ma me wo Otek FM eti minya Otek FM no me ko assignment ne yesoma so kakra me nya na me de ye me remedials ena me chai enti me ankasa na me hye me ho e wo university eti me ko KNUST ekoye economics eti me ko ta degree in economics any subject that for mo ba wo me course no ye no ebi na me ye wo e wo KNUST economics department me na me hye me ho eti wo de ha ba bia me free o ha me background pesa SSC results ne ba ne mencha onye se me twa mencha but nyankoko po bi ekwa bi ma me nya adwuma bi ye eti me nya adwuma ne ye ma mfa sika na ntwa manum me di sika na kwotro me papers ni nyina me wie na me ankasa me konyi KNUS me apply na ye fa me na me tua me school fees for 4 years because na me ye adwuma nti adwuma na me ye na me ko assignment me ye young journalist and as a young broadcaster and na me di tua me school fees akopim se me wie KNUS me ye bre bi so ya yewura despite frame was what me ni wo radio so Otek FM ye na kono ekoyie obefa me de me ba despite media me ye adwuma wo Hello FM emfiensia etu ode me bank cry a ode me ba Peace FM no ena me san ko Legon ekoye me masters ewo me koye masters in business administration marketing option timi to be a marketer me can the sister say what the baby am free no and sister be by a bra me de me ho me fa Yesu Kristo se me rade na magin kwa na me ye imagine say na sam na waka na me de be adwuma
enti me to me nim no kuradie ho agro me ni ho agro me nye perfect me ye mistakes me ye nipa obiye ni ho a ye perfect na mo me mama dwene po nye nipa bone me de no me mama dwene po enye nipa bone sa me ye bibi na nya me gitum se ko edie ma anye ne ye fi se me ye nipa. To err is human and to forgive is divine. And Sembia metete woman call a brema nature, my life will not amount to anything. And never said Casam for me castle radio to ensure I am many baby. Ahaya Sompa 106.5 FM Accra, Ghana de Shemaima, me mamunyina achi BM Ebrason. See the Sompa Rhapsody Jumedi no trosso sani ye efi edwada ekosi efiada no enenso yatena se aye ba besua de e de afa ya bra bom na ye de abobra na esi ye. Ya femi de nyame ehira na Akosua go Aboagye betimi afemi Akosua nhira enne yatena se de na chese Sompa Rhapsody bibi wo ho a ye de ba beboa wa brabo Jumedi edro no pa ye penem de ye penyansa na ye de bobra no ena aso no etifo obi no obi nso mfre obi join me on my Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra obetimi a join ye live sesi a na ene yesua handling life's challenges abrabomu okukuhia sie abrabomu wo hawo ene ne ye babedi hu nkomo abrabomu niema bi a wontimi nya ho hye eti ne maba no ye woniema bi wo ho a wontimi nya ho hye eka ewiase eka abrabo ho enne me bebie woni wo ho na masanso ma wo strategy de wo beye de afa ho me ba be hyehye wadwene kwa befa so hyehye wadwene na wo de akon okopa na wo nso wetimi ebie wo no aka te se Paul se wokopa no mako awie mako okopa no awie abrabo kon no mako ye nananom kan sem bi se wo bra ye okon eye no kore pa wo bra eye okon na nso nya obia na timi di abrabo mu okon mu nimde na wo pri nimde di mu nkonim ebi mu ko a omu di ncho enema bia tutu nipa bi ama wo maso mo ho akonfo enema bia tutu nipa bi ama wo madane nipa bonefo enema bia tutu nipa bi ama wo mo asai enema bia tutu nipa bi ama abrabo afono wo mo enema bia tutu nipa bi ama awrehu di afo ma brabo eno kyese abrabo mu okukuhyiase no edi wo so nanso nka obenya botre na watie mi a enka abrabo mu okukuhyiase abrabo mu ohawo ne abenidie obstacles ahodo ne hindrances eba wakwan mu no enka ebeye the catalyst for your growth ebeye a benchmark for your improvement enti eno na meba bebie wani ewo ho handling life's challenges and a Sompa Rhapsody wuni Akosua go Aboagye Akosua nhira de nyame ehira na matena se your radio counselor have taken my seat amedi nimde ebrewo obra yoko enti asase wo ye wuredi se wo beko se wo tie mi ahya ne nso obra eyoko ye wuredi se wo beko se wo desande ne hye wotim se obra yoko ma ye wuredi se mekode a na ma hyehyɛ ekwan ye fa so kode a ene obedi nkunim wujitum se wo bra yoko mepenim de ekwan ye fa so ko edi nkunim efise ebi mu ako edi nkunim ebi mu ako wo madi ncho ehimfa ena wo begina obra yoko abrabon nye easy samu obi anadaw emma obi anadaw se o abrabon de mona mama na ye de naturally life by default is difficult. Onyankopon wiase na wo boy na enye se ye wiase na ye wo mu no enye de Onyankopon boy ni ni o wona na bo wo so ne asase nanso kuridi Genesis chapter 1 na wo boy 26 ne basa ye moni pasa ye suban ene ne seso no a na me de wiase nyina hye ni pansa no se wo mu ni su na nyame hyira ye enye no ne enamu yo se
So we do Genesis chapter 3. I will say Ashiasie bi bai. Ewiase na hwefom. It will reflect your friend a fallen world. Ewiase Ashiasie. A fallen world. It is a one who say we are saying I want to no. And we are seeing Ashiasie enti me be kona ma jeme dia wo boa abrabo be di. So I'm telling you the fact. You need to have that mindset. Say when you adwene she wutim say life is a battlefield and I am ready to war into my victory. I am ready to war to fulfill my destiny. I am ready to war to have my inheritance. One yes ade kakra bi ba wakwan mu anu abamu obu. Ade kakra bi ba wakwan mu awosi ade ne mejai. Ade kakra bi ba wakwan mu awosi menya biem. Ade kakra bi ba wakwan mu awosi adwuma ne mensua biem. Ade kakra ne ba wakwan mu awosi adwuma ne matom. Efise wo mmre e wo hunhum ene wadwene ne watenkam. Abrabo wo homa wo mo mani eden. And ye didn't say, and near my yabato, and you probably when you need the soul, mumu Edwin Sabawa from Nansunina, no, you will survive through it. Who bet me a door, baby, Biamanabaya or Tamfo, who bet me a door, baby, Biamanabaya or Tamfo. Life challenges how to handle them until the name by no. Obra ayoko ya boya jene pose ye babeko. If it says one money anya dena wa nko a wo chefe wo mu no wonsanka. Wo chefe ne wo mu no wonsanka ne wonsanka chana. Sa wabamu bu ntamu a wo chefe wo mu no wonsanka ne wonsanka chana. Ade kakra bi tu wo na no wo fodu wo amsa enne onyame de nyame wo ma wo nya. You have to war your way to victory. Ese wo ko na wo de ji wo inheritance. Onyankopon ka kire Israel for say wo yi wo mo afiri enkwasom wo Egypt wo de wo mo ko bosha asase no so no. Enye se wo mo ko na bosha asase na wo ka say a land flowing with milk and honey no wo mo ko na asase no da ho. They have to war. They have to war. Onyankopon kura ka chom sa asase ni wo mo dia dada wo se we ni bosha asase no. This is the promised land. Nanso asase no Israel for coin ansa no obi enya na de. The 12th tribe of Israel will be a coin. One more man who would not time for fire. And is a one coin win your dear. And don't get it twisted. Don't get it twisted. And Maninya will say when you made the bush be a 2 soon to Hana Bashano Badebi as a so cool and son when you would. Me say, would you for Israel for young Fato? And then Uncle Pono cast what the bush has and a momo. And then Uncle Pocrano. I didn't know Moko and Omanco Fassano. Now I see Womonco, no one Yassano. Womoko and not parasite in a gigabyte for the Nego assassin so. So what to me cool omo pam wo mu fra asase so na wafa wo de sana brabote nya me the picture e maye na wo maye shadow said your life is it here say asase ne de ye wo de o me de ama wo nanso so wanko a wo tamfo befa asase ne me awura de me se me de ama wo but wo tamfo bi wo so dada it is a wanko a asase no mbefa eso me awurade makasa ye wodia eti se nyankopon aka che wo sasa de we ye wodia no enche se wo koye na na ade no wafa wo ese se wo ko ansa na wonya wo inheritance eti wa wo gin se abrabo afo na gro bi na wodie adwuma na wo sua no wo master wo bedi di watam wo master wo bebu wo eye wo ko ese wo ma woni ye din sa ha ma base 3 years 4 years me besu adwuma me ma me master time na tamu didie ene ni amane nsi me mesua madwuma wie na da achema ye master this wo ko ansa na wotumi esua adwuma na wie school na wa chance a wo so pese wo ye degree no enesa wo ko ye na ye degree na ma wo enter university awie no ese wo prove se degree no wo ye award wo ye ansa na ye dia ma ese se wo ko ansa na wotumi anya obra eye wo ko e ma obi ana da ade bia wo de besi wanu so bia ye wo ko asofudie ne na fam wo wusu be nyame adwuma he onyame asoma wo de wo ko nipa wo mo yare wo matenkam broken people nipa wo tan ne ani bre nipa konkonsanfo ene nyame se kofo mo bre me
Oga sa wo ko ye no ana nipa no wo ko ka nyame asem no wo si o ene ya fa Yesu si Ewurade ne agye nko wanya wa fa Yesu si na Ewurade na je obesa de ba wo wani asa ba wiawo asa di wo hu konkonsa. Be ready for battle. Free me, man, my ear. I sound quite fire, yeah. Myself, pain. This is so I'm sorry, bye. Bringing some money, trying photo, and some of my to feel. Let me swat them one of myself. I want the money, hope you. That's often I was saying, son, one. I'm a two for say, I know the I'm repeating a silent yard. I'm The message I made bro no. You wore your way to victory. It is a we read this Psalm 144 verse 1. Psalm 144 verse 1 was say, "Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle." Blessed be the Lord my rock. Psalm 144 verse 1. Yana di chi na to swama me. Psalm 144 verse 1. NKJV was say, "Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle." If I yes tama kama bre azani na nasulala yi oje ma sase ma me noye 90 mi kwenti feo enkrofo fie mu atena tuo binya baby from me tinto konko mi manja to say abe untie ma futu anga everybody na sanja anga sanfu me. Enti David ngoma no amede ma wo no eye Psalm 144 verse 1. Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Was it David in Shirani Ewurade? Me butan a wo kire mensa ene mensatia akudie okudie wo kire mensa ene mensatia akudie Enshranka Ewurade me butantim Enshranka Ewurade me butantim o wono wo kire mensa ne mensatia okudie kwa efa so edi wokon etu onyame timi trenu na wo de akon etina make a choice bo chance nyankopon ka kire wo no enye so omuduru ha na mo fa asase no as I said, they have to war their way before they can get to the land. Ebusu a wo manko wo mo de no ebusu o manko wo mo de no atamfo fa asase no and sasini bebre kaya o mantimi anko anye Amorite 4, Perisite 4, Canaanite 4, Hethite 4, Gigasite 4, Hevite 4, Jebusite 4, no mugu asase so.
onyamedi asase na mo nanso na woko ewum eti mamimi woni kakra ade edi kan me pese wo te ase ne se ewiase na yawo watomu no se wo pew wo mpew ewiase a ahye ase. We live in a fallen world. Ewiase a enya wo nko na wo ha ahohum atwa ye ho ahia. Ahohum no so ye wo tamfo a wo mfa wani enhu wo mo. Nanso wo fa nipa mu na ye adwuma. Ye wo ahohum a ene wo mo wasase so the fallen angels no wo mo gu ha. Enti ye ne wo mo gu ye mfa ye ne hu wo mo but wo mo ye tamfo. Eti na se wo ready efficiency nwoma no a Paul aka che wo mo say nye ne honam ni moja e na edi asie. Ye ne ahomone ne awiemu otumfo ye hu wo mo but me pese me di revelation bi ma wo say sa ahomom no wo mo fa nipa mu e na ye adwuma. Wo ma chaye ho ahia efsa asase we suru se woni honam a wontimi nya hwe wo hia honam e na wo di aye bibi wo hia bibi ye material na wo di ho se bi adua se bi aboa se bi nipa na wotimi afam na wo di aye bibi eti wiase we ahyease ahonhom bebre chaye ho ahia wo mpa nipa asem but nipa eye powerful essence ahonhom ni na ti ase biem onipa nyame abo se misuba ne seso no we ye powerful essence ahonhom ni na ahonhom chaye ho ahia nyina no ne wotu mu no wasosi ne wo wiase na mom no se wan hwe yi a wo mo be fa nipam asori etia wo aka wa hye a wo destiny wuntimi mfofele da ti asiasa asase we nipa bi eni wa wo ye wotamfo de wo ye wotam nipa bi eni wo wasase so a no flesh and blood a wo ye wotamfo. I'm telling you the fact. Nipa bi a honhom be fa wo mumu aye boni atia wo no enye nipa na ye wotamfo honhom na tinimu na e de ne ye adwuma na ye wotamfo. Eti se wonim na ukotan nipa wo be ye better wontimi fa nipa bone nche no wan fa nipa so bone anche no a wontimi hunyame ne monyam na mmom se wonya adwene bi se nyame ne hunam ne moja na edi asie o me ne awie mu otumfo ne ahommone a wonnim source ne ba bi efire eti nipa na kwantine wo se bompa ye ma wotamfo de water won de wodi ani bre ne wocha wochucha wonanti de odi hu konkonsa no bompa ye for the deliverance if so no cry the devil is after that person nanim na wonnim ntia nani na emie ye ntia wo munim de ne wonnim ntia eti na ye ne sa won water wanase na ni bre wo honhom bi na de ne ye adwuma ba honhom bia ne wo ye adwuma na nyame honhom a ekire wo besew sa wo ma honhom bi de wo ye adwuma tie nipa na se wan sakire wa dwene a sa honhom no besan sew nyame wonkonkonkon na nsɛ nipa we the Holy Spirit free ho honhom bi odo be ye adwuma bia wo besew sa wo ma bufuo honhom de wo ye adwuma wo besew sa wo ma ani bre honhom de wo ye adwuma wo besew sa wo ma jealousy ni envy honhom e fa mo ye adwuma wo besew enti wo na wo tie me no wo bia ni brenti wo chicha wonantiri no wo bia ni brenti wakoka wo ho asem bi no wo bia ni brenti wafo wo sika adwane ne se wa mo ani ana ho a na wa hu beyond the person akotan nipa no a otan ne oyawdie na beba no wa ha na besi wo nhira kwan ye wo wiase ahyease enipa bebre eninimdie wa abrabom enipa bebre wa timoden enipa bebre ye ni brefo enipa bebre eye greedy ba ye do ba beto wo mumu oni wo mo ana betena asase so etu here strategy eti mema ne nya wo nwanwo se wo maame tan wo na se wo papa tan wo e ma ne nya wo nwanwo se wo ko adwuma bi obi mpa wasem a e ma ne nya wo nwanwo se wo nua bi ne wo ti ado anwoma so den eya wo so men kwagina ba bi na ne wo nua ne nyepe nanke kanke na ho asem da bi bompa ye ma ne se nyame mfa ne nsanka no
Now who responsibility who was said ye wo abrabom say wo be ye wagene ne wakoma ho adwuma say be ye de nipa ne ye won emetena wo so enu na ye wadwuma wo responsibility da wo so ne say ekwan bi nipa bi afa so treat wo ekwan bi nipa bi afa so aye wo bone ne wo ma ho kwan e ma sade ne mfa wagene ene wakoma no mum na emesai wo na mo be di sade ne so nkunim enu ene wo wasade de nipa ne ye de enye wasem e wo ne oni ne nyankopon ntem ene abrabon ntem de nipa ne ye wo no eno de enye wasem eye nipa no oni ne nyankopon ntem but wo adwuma ne se enye wo adwuma ne se wo besesa nipa no enye wo adwuma ne se nipa ne beba bepa wo chewo enye wo adwuma ne se nipa ne ni beba na ho so ne ye wo ye no fa wo betimi abompa ya ma no se nyame ma na ni ma na ho so nemom wo adwuma kase pa ne se sa de we nipa di aye mi ebe ye den ena mindi yawo ebe ye den ena minya wotan ebe ye den ena misimi nkoye ni brefo ebe ye den na adwemboni ma metirim eno ene wo adwuma sa adwuma ne ne me ne wo ba be ye no wajuma no wajuma ne sa wo maami odidi watam wo maami a wan hyewo wo papa a wan hyewo wo sister panyini a wo fa wo kuru wo wajuma ne se wo ma ho kwan ma ne esisi ye no emetena wo so ema wo be obi a wo di yawo wo be obi a dwumbone aba wotim aba be se wo no enu na ye wo wajuma de nipa ne ye de enye wajuma minim sa se ma me kan ye den by enemy person who wajuma focus on you nipa na kwakeka ho asema okanwie wakodi hu konkonsa wakanwie ba wan hye ya san konkonsa no ba bia nyame de wotena se ya adwuma no wo be firi ho wo adwuma ne se konkonsa ne nyina echi ba bia nyame de wasi no wo betena ho akopem se adwuma no wo de ahye wonsa no wo be wie eno ne wo adwuma but to be ani ye ni afiri ye adwuma ne so na ye hye nipa no obaye ye bone no ye hye ni mu se bibi bone beto no ye hye ni mu se nka asase kra be pai na afa no ye hye se ye beti bad news there be you are on the wrong path brakwem wadwuma no ye wo a wo beba wagene ene wakoma ho ban it was a guard your heart with all diligence because out of it flows the issues of life and na wo wadwuma na me de bre why ampa ekwan be ma ne fa so gya wo na e ya pa ekon ba ne fa so gya wo na e ya pa e ya papa wan kasa wo ba ene wo kunu ada e ya pa diesie no wo wasedi ewo mu no eye wagene ne wakoma na wo bebo ho ban na saa de ni mbonguram na emese wo no eno ni wo wadwuma wo eno ni wadwuma me ni mi ye adwuma ye baba ye na no pe ye no ampa wo yira kwa kofu achi ampa wo kuna kwa kofu achi wadwuma ne se emma wo metan no na wo wehye se nipa ne bewuo eno ye wo wadwuma emre bi mete story bi a papa bi a wako pension sika ka ye nyina eno this kan koto 207 ba CB so the bema driver bi ama driver ne dia ye adwuma ama no etiefo papa de ka isi ho no de kire ne ba panyini e ka kire ne se ka amakwa akoto ni o amede baba be ye adwuma eja me pension sika menya ye ni na aye adwuma na me de dididi me pension abresu yi eja menya 2 bedroom bi a me si ye no na me de bebo me bra kakra akra e no de papers ne kire ne ba no etiefo ne ba no se wo pekwan etukwan omo ko Italy ni Spain yo peso otubi e na brante ne ko fa aka no e no ton ye wa ma ne papa amane e no first sika no odi dwane ye papa ne ti se ne bana kwa koton ka na di edi sika na dwane no wantimi anhya ne ho so atiefo papa na ntimi anhya ne ho so ebra wo ti se ne pension sika wo de akwakoto 207 ka no ne ba panyini atam ka na kwakoton ka no atam sika no e de dwane se wo di tukwan ewo ya wudie papa ne bie na no wo dome ne banesa wo domain banesa eh ade na to wo nenso wo amma wadwene ne wakoma ho ban a ebe se wo amma ye boni mprenu wo domain bano you will die prematurely yare ene bebo wo am wuo ono ankasa ne biological son papa na ntimi anhye ne ho so adentia wakoto ne card ye dwane wo domain banesa ampatie fo ne bani tu kwan no
yɛde ne funu na firi hɔ ba Ghana yɛde ne ba ne funu na firi amono ne ba Ghana etimi busa wo sɛ kan na okoton ye no eya wo pension sika wo de atoka na wo ba be ma wo ba panyini atam kan ne pepes akoton wo de sika na dwane ba na no yie no ene se obedome akwada na because na ye ni only son abufuo mu na wanhye ne ho so no wodome ne ba no wodome ne wiye no akwada no so dura brocha brabo na nko ye da wo yare kopim so owu ye yare no ka se yare bebo no yare no so bo no ampa na tiefo unim eduru mre bia papa na nyi no yare but no obi ne ho obehwe no papa no so nyine ye no obeda ne yarefo but ne ba panyini we ne ba be ma ba ko pe wode nano ekunu wa mo na dwene na koma ho ban ebra ne ba ne ya ade a na ye ne ya hey me se wan hwe yi a ade na ato wo ne be mo asayade wo be sayade wo be sayade ma fe wo ne be kwatia wo ene be san kwatia wo na wo se wo kuna chiti wo se wo yira chiti na wo te wo na wo dome no na wonim se be ma no wo ye wo ma papa oba no wo ye wo ma maame no na wo dome wo ma maame no enya wo ma na wo dome wo mo ya hweyo na ade na ato wo no wo hweyi a wo be act in a way a wo ene be san kwatia wo na sa wo dome wo ma papa enya wo ma na wo dome wo mo if you say the sons of the fathers are transported to the children wose wo ya ade ya wo ya eti wo dome wo yire na wo dome no enya ne yam na nkwada ne firi baaye hey obi ye wade na ya hweyi o na wan sha wo be kan de bia wo na wo to amana wan so na wo betom ewiase na ahia setiase sa enya de wo pa bia na wunya enya me expect perfection from people nipa mre minia nipa mre se wuni mo nipa emre obi wa koto problem bi mu a eko obefa so acting one na nyini so obeye sa da I'm telling you me se nipa emre etina sa wuti se bibia to obi ya men judge no if se bia to a wo be acting worse than the person nipa mobo na ye emre nso adi we den kamenye bida me an kamenye kanwano tum shut up unyini ntia eti sa wokoto se abuo bi esi wunua so a kase free yeso men kase free ne so ena wokoto se eja ato obi abodisemu a fansuo ne fa wo abodisemu di kan hyem enya afa na obegina ho abejaage nipa no na die na sofo yayi die na lady yayi ena wo kasa he bibi beto bibi ebetoa wan hye kwa abefa so aye wo ho no wan na anwene hu se entimi metimi aye sei nipa ye mre etire nya meses wan fa wuni ade anche na won so wan fa wodi anche wo no efse ye nyina ye tietia ye ho na so ye nyina ye tietia ye ho na so papa ye ntimi enya botre domain ba no eduru mra wo yare o da horo bie ni ho a wo behwe no akoda no wawu and Sompa Rhapsody mabawoba sometimes no sadie bitu ye de bia ye hye eno ye mi sei eno nko na wa hwesa da bi ten mirror no ba wo ho ade ni pa dia ye mi ntimi nkomachi nkosesa no ede na meya metimi dia bobe ho ban na menya otan ma no ema men wihye bibi bone men wihye se bibi bone beto no men wihye se bia agrada akra me pai ni tirim anase because nipa na mami musa o owu a ho beto wo de owi a usika no se wote se ka bia bona ma ti apecha wo no ede na de bebro wo benya satisfaction bi ho satisfaction be na de bebro wo satisfaction be na de bebro na se de wo ye no na nyame atua ne ka wo shut up na wo nyame tua wo kan ka wo te wo
si nipa mre enti hu nipa mobo recently me hu video bi papa panyini bi akwakofa ade na mrantie bi bono de papa ne ye ne nye de me ka kire ne se obi afumu a obi fumu a yenso ya mfumu mprenu eno na me pa kire papa panyini wakofa ade enye papa na anya ade na mrantie bono na papa ne ka asem bi wa mante o se ekom de me ntina me koton de ato aduane adi ha boni e wona katua wo ho boni e wona katua onyame wotie nipa so ka emra no etie nipa so ka but nipa yentie nipa so ka tie ne nso saa onyame otie nipa so ka emra etie nipa so ka but nipa yentie nipa so ka enye nipa wasede ne se wo bia ye obibi na wo be ye bidie tia no enye wo adwuma no wo adwuma ne se wo be manyame na vengeance belongs to him no be di hene anasa wo de be famra kwan so ne mra no ene ne wodi eni ma mienu pe na wo authority wo so na se wo ankasa wo de mra hye wo nsam se wo ye misei eti meku ne bi meye ne boni sei mewia na ade biem no wo ya ye nyame wo ya ye wo nyame na wo ye wo nyame a wo beto fom pese wontimi nya nyame wotu wo nya nyame nipa boni fo wo wiase adwemboni wo nipa timi ye boni ekuta onyankopon ene mmara no obi wia wa de na wo de akwa police fo wudi nipa ne court obi afo asase na wudi nipa ne court onfa ne court wasama na manyame na se wan kasa wudi mra be hye wonsem se wuye nipa he suro sande no se wuye nipa wisi minnia wo ye nipa bia ye made na mia me de bre hye mensam na me di nipa no ogu na maye nipa ne bone me se amana no wo betom wo ye nipa idie won so be form I'm telling you Ewi sa boni fefri na hunia no hia no da achi nso be hia sa boni fefri ni bi boni fefri na hunia ni hia ne no da achi nso be hia sa boni fefri ni bi otom etu se Yesu Kristo ma parable bi se wo wura bi ne wo deka ena ne master hu no na ne master ne de che no wono ne ko ene wo bi a wo de ne kakura ye ketwa bi no ne wakwakọ bona che na tum master na wode ne kakese no e de acha no ena ne bi ode ne kaketua bi wakọ bona che na tum master ne tie no say hey we a wicked man we a wicked woman monko chene mreme nipa bia ni wa wo the right to say we be take vengeance enya wo dia awureto enya wo dia awureto kutawurade ene embra na nyame dia maye no wo wasedi ekuta won se wo bebo wakoma ho ban na sade na to wo no emese wo bebo wadwene ho ban enu ni wadwuma eti ene muma yenye yadwene ne yakoma ne ho adwuma ebi se wo ye nipa ya wote asase su de wonnia bi ebetia wona aso ebetimi aye wo maame ebetimi aye wo papa ebetimi aye wo kunu ebetimi aye wo yere ebetimi aye wo ba ebetimi aye wadamfo pa ebetimi aye obi a woni ne adwuma ebetimi aye wo teachani ebetimi aye obi a woni ne wo school me se wo ye nipa wo asase su de nipa bi ebeye wade a wo mpe eti bo wadwene ne wakoma ho ban se de beya eba wo betimi agina na sande no emese wo na wotimi gina enkudibdie eda wanim eti number 1 ya tia sese wo wiase ahwease ye woni pabonifo bebre wo wiase ye woni pa wo mo mre ahonhum bebrefo mo mu eye niema di tie nipa ya santia sese nipa bie ni ho wo ye wotamfo ya huhu mo fa nipa mu ye adwuma no wo mo na ye wotamfo
It is obi adema wo ni hu tumi se wo de awreto ebekuta wo ankasa awreto no ekuta Nyankopon. Vengeance belongs to God. And mmara na wo de amaye se o my Ghana e wo law no na wo de aye adwuma. Wutimi di nipa no ko police station, wutimi di nipa no so ko court. Yankasa me ko bosom so akwa kokuno. Yankasa me ko to na duro no mekuno. Yankasa girl no me giant me ko hwie acid e de agu no so. Yankasa boy no me giant me domino. Eno enye wadwuma. Wadwuma no se wo bebo wadwene ne wakoma ho ban ya te ase saa. Enye wo wadwuma no se wo keka nipa no ho asam kire nkrofo. Enye wo wadwuma no se wo de ba social media ba betra ma obi ehunu bie. Eno nya wadwuma. Wadwuma ye wadwene ne wakoma no a wo de besisi yie na saa de ne emedi wadwene mu dem. Eno ne wadwuma. Enye wadwuma no se wo nante magu ani masea ma obi ate de wo de ayemi magu ani masea ma obi ate eno enye wadwuma. Enye wadwuma ne se nipa na se wo nti so afa aton ho se ene me so meseo adwuma me kokka che adwuma wura am ye di wodi enye wadwuma no. Vengeance is mine, says the Lord. Womu hu nipa mobo no nyame hu omo mobo. Omo show mercy, nyame show mercy. Eti me so menua ababone ma wo hu. Memfa nchene da wodia saade na ma wo hu. If the baby be so wo be hia bone fafiri. But wodia sa memfa bone nche nti wo so yemfa wo de nche wo da. Mesi ni pemre na ni pemobo. We read this Psalm 74 verse 20. I will say, have respect to the covenant, for the dark places of the earth are full of the hands or habitation of cruelty. You can say, "Pamna Nyankopon wo no kuramu ye." If you say, "We are na wo mu no," a habitation of cruelty. A habitation of wickedness, a habitation of evil. Eti ye ka se nipa nye. Eti ye ti ase saa. Ni nim se nipa nya, obi ye de anya be onwa, se anya onwa. What you say se nipa nye? What you say the whole world is full of darkness. Eti bacho obi kodi hu kongonza we a big deal. So obi wi awade a we enwanwa. De wonti bi danie. Onyankopon kora nkrofo kona sori dem ko wi ano na wo. Onyankopon nkrofo kona sori dem ko wi ano na wo. Ananias ne yere kra. O mbe chat wo Holy Spirit anim na wo. Nti de e onwanwa nie. Ene wadi me ho kankansa, ene wadi me ho kankwasa. Awiase na wo no ntia ase ntia. Ene mbi sikato ene wafa na nye nipa na wi ade. Eti we onwanwa. Ai ene me kan sam kire no, me ka tense mane nka nkire obi na unim se nipa na waka kire no, na nipa so kan sam kire no a, o so betimi aka kire obi na. Eti the moment secret unim mame kan sam micho, secret e ya de wo nko awutim. Ya ka se secret e ya de e wo nko awutim. Efri wutim a enye secret biem. Secret e ya de a e wo wutim. Se wonya bo obi amane a enye secret biem. Wonya ka kire nipa enye secret biem. Secret mesumasem e ya de wo hu ni Nyankopon ntem. Ade e wo wutim, ade a wo ene Nyankopon ko ananim ene ye secret. Na asa mekobo mikuna mane a enye secret. Mebo me yera mane a enye secret. Mebo madam fo mane a enye secret. Mebo mi colleague bia mane a enye secret. Wonya kwa ka kire wo bia enye secret biem. Enti na nipa na wo pesa wo share wo secret no anase nipa na wo pesa wo ka wasem che ese wo se nipa na ye obi a secret ne beda wo ni mienu ntem se de da wo ni Nyankopon ntem no secret na beda wo ni se de da wo ni nyame ntem no e beda wo ni nipa ne ntem ese wo so ne mabi hwe na mum no kan wo se wo ye nipa nko ade e betimi abase ma ye nkofa no kora besai ama mre bi wo secret no wapa ho ntoma
wonti abrabo ase enti ne nneɛma bi mo woni subiri wo no wo nneɛma bi a wonti abrabo ase enti ne de Sompa Rhapsody abro no wate abrabo ase no wate ase nneɛma bi nya wo nwanwa biem wo se Nyankopɔn bibi anya no nwanwa enye wo nwanwa se nyame bibi anya no nwanwa wona bo honhom ayi adwuma fa wo mu menye hu jealousy na magade me ne wonya aka mempamo ba megade me hu envy me set boundaries me hu se wo abufu a me set boundary ba me nto wo ntwene because wo mu se wo abufu tantan bi nanso bibi wo ho a me bibi wo mu a me pe megye no na wo abufu no magade me hu se wo envy ni jealousy bi me nto wo ntwene because wo envy wo sa wo jealous wo sa wo bibi papa bi wo mu bibi papa na megye na wo envy and jealousy ne magade menim se wo jealousy and envy e wo mu ntim nya masem nka masem nkyerɛ ti ewiase no ase wuti wiase ase a wodi asomdue betena sase so wate de enti a wani nyi ne se wo ye too naive and too myopic wuti mi tamatade na de akohye nipa no wobra nipa no se saa de na wo ye no wo na wo interpret ni se love onu de na ye bait wo interpret anopa bia phone calls no ene awia lunch no ene enumre bia wo baba beda sweet message no send ma wo no who interpret ni say love but ono no de ni timu no na eye bait eye trap wase wo kacha ni so messa no wo kwa no de ne picture abo ne ho what the picture abo ho was wow. You took this picture from my Instagram page? Was he yes? I feel the gay young man nekura. We call boy no kwasa na the picture. E bon chese picture ne bo ho no. E tie for one na nekura we wukura. Unnim nipa, unnim mi ya mema quotation bi na de aba obra. Akwano we playboy wonnim de be ma oba nane wonnim ene wo abotre nso pa wo abotre on rasho especially man who say we were a difficult woman so oba we ti ko be ka for me no one wo hwehwe wokoto picture na ebo ho no chese afedi e wonne na 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 finally Ojane homa boy husband the weekend wo ho e ka se munye adwama mo a mo ye die ntia o mo ye die ntia nipa nye adwomboni wo nipa trim afedi e onya de opewie ya ni chance wa be 1 month afedi ofre na onya no da kunu onu ankasa forso ye e ko no hokosra no so wo frɛ na wonya no womfa wo ko no oba foforo picture e bo ho a game what the picture na dada no afege yi na ewuyi ma me akoma te and I'm saying Jesus came to heal the broken-hearted. Fabra juma we Yesu betimi aye. Yesu na juma no. I was see am say Yesu na juma no. He came to heal the broken-hearted. Also akoma abubuo, a broken and a contrite heart the Lord will not despise. Ye bubumu ya na mo dia ba Yesu be hye wo be hye Mamenka Yesu azembi ne fa ba obra wate. Waka wo John chapter 2 verse 24 to 25. John chapter 2 verse 24 to 20 because ene mpese me bie wani. If say ya na enema bie ya na ye wonwa me akosi agwa Aboagye. Bibie movie me ba akokra. De ne ehunu da. Sia kai. Me na bi wose sia kai. Say say wo wiye misika. Me say me nwanwa say wo. Nipa wiye misika. Aponchi na be wiye misika le. And I don't know. So the mama better say, I punch it, and you music at the end of the baby. Yes, see, I punch a baby. I could see a sick. Hey, and the baby one na punches it to me, yeska. But I see Nipa, you music. See, Nipa.
Metis yes aponchi di me ho konkonse be me nwa na aponchi so timi kasa nanka de minim ye donkey no kasa wo Bible mu no na aponchi akodi me ho konkonsa and de be me nwanwo etiefo be me nwanwa ba ase metis yes asemasi ama kofi akodi sia we news we news abrabono matiasie etimene ne dia bosso wo the first heaven na me so me dia first second heavens wo the first second heavens na me dia first third heavens dia ntia woni so biri wo no wonnim nipantia yesu dia ne wonim dia woni pamti ma menken kan kire wo wo kwa read John chapter 2 verse 24 to 25 aseme wo honi wo say but Jesus didn't trust them to na kana ya befa ana wode na mato no okra eti wode nam to no okra befa nje e nwanwa sa wode okra aba ofie na waja amane ato kitchen ho na oba ye okra na ba befa amane no a wo se ye nwanwa se okra na we amane ene na wo wonti abrabo ase onti ase na okra fa amane ye nwanwa eti ni pedi konkonsa ye nwanwa Akosua se de medi me wura hye ne mu odi wura hye ne mu na nyankopon no obo nipa what is what de wura hye nipa mu nyame no obo nipa no what is what no kra na obo nipa no wode ne ho odi agro wonte se sa nyankopon no obo nipa no onim de wo nipa mu no waka se no menka de odi ne ho tu nipa so wonte da ena wode wo tiwo na me de me wura akohye ne mu me de me wura akohye ne mu John chapter 2 verse 24 to 25. But Jesus didn't trust them because he knew all about people. He knew all about people. No one needed to tell him about human nature. No one needed to tell him about human nature, for he knew what was in each person's heart. No one nim de woni pa bia komam. Wo sori a wo hwehwe de woni pa komam na wo hwe nipa dress na de ajaage no. Wo hwe nipa no kasa kakra bi na de ajaage no. How far Bible no read John chapter 2 verse 24 to 25 na ha de. Eto bia utimi hye wo bi enante Akosua ena mi kura chiti na mse na we anwanwa ena mi yire chiti na mse na we anwanwa eti oye oba na zo ye bema ozo ye oba onya aponje oh sia eti aye nipa ne nwanwa se ne yira fa na chi aye ne nwanwa se men kan se ye o ti asam na me ka no. I'm not saying that is it, but say we ni pay when you're capable of doing anything. I'm telling you. Adia mani panye bibi se ni pana bona jene pose. Apama mini nyame wo. Ene miya mintisadi we menye da. Enu ene nipa wasinkete. Ba se nipa ne mo na jene se nyame ntia na mi ankasa mabra bonti sadi we menya bibi ne ho nipa ntimenye. Jesus knew what was in men. Human nature no, you can't human nature no. Esa wo tiase o. Eti won tiase enti na niam bia wonwa no. No one needed to tell him about human nature, for he knew what was in each person's heart. Yes, wo nipa na di na chi bebrebe no onim se aduane nti no mudi na chi o no wonim dada. Ebra wo fa 2 fish no and 5 loaves of bread na wo 10 no nipa be 5,000 no ohun se aduane nti no mudi na chi nti anya na nwanwa. Wo na obi send you text message say I love you no wa conclude say wo do me na wo wa fa ne sa. Because he knew all about people. Oh, the battery was not on here, so obedi nipa ho dance ye de akere no. Na onu ankasa nim ne ewo nipam. Verse net de say. Onu ankasa nim de ewo nipam. Onu ankasa wonim de ewo nipam. Yesu wonim de ewo nipam. Eya hwehwe
and the dahono. John chapter 2 verse 24 to 25. Point number 5. Don't expect you from people. Don't expect you from people. Mami shasi, yecha mami. Don't expect you from people. Make us say, don't expect you from people. Sometimes, said ye sit here no, ayan ye Jesus san will be at ye. Said ye will sit here no, ayan ne ye will say, san will be at ye. Se wo ye ni papa pa, na won nyene bone mani pa, wo dwene se ni pa nyina nyene bone mani pa. Se wo ye obi a, wo do ni pa, wo dwene se ni pa bia do ni pa. Don't expect you from people, but rather get to know people so that you can place them at the right place. Who said ye ni pesitie, no hu baby wo di wo besi e wo wabrabum. Na mom ne manye ne se said ye wo sitie no, saa na obi atie. Se wo hye obi na wo de wakoma nyina dono a, enu nche se nipa nyina na de wo makoma edo. Ebi de smartness ena edo. Ebi mu di asisie ena edo. Ebi mu de nada ena edo. Ebi mu ye opportunistic. Ebi mu take advantage. Enti, don't expect you from people. Mu amuye no, eya mu ye too naive. Eya mu ye too myopic. Oye nti wo eya wo se obi aye. Wonye oh, se wo di akosua, ye wo akosua mu bebre batenya akosua nyina anya pew. Wo di ama nyina anya pew. It don't expect you from people. When say the way you are there, no just say na obi aye na de ho. Say the wo hye obi apesa odi ahopopo oboa no. Wo kan say obi na wo oboa wo a, na wo oboa wo keke. Obi wo obi bi ntia wo oboa wo. Ebi a wo say wo tamfo de frɛ obi, na wo frɛ no na wo show care to you no pani pansema na wo yesa. Enye obi na wo fa fon frɛ wo kyɛ sɛ wo care o. Enye obi na fa fon frɛ a, kyɛ sɛ wo care. Sometimes instead de wo see ye wo ho no, so obi be ya sa kyerɛ wo a, eya na kyerɛ wo sɛ eye wo sɛ nipa na kyerɛ wo. Dabi, wo na sɛ wo po obi asɛm a, wo care na wo nu aduane ma no, na wo yesi adentia because wo dwene nipa no ho. Obi wo ho a o pe bibia firi wo a, ene wo ye de wo ye no. Obi wo ho a wo pe wo bu a, ene wo ye ne wo ye no. Obi wo ho a wo pe wo sisi wo a, ene wo ye ne wo ye no. Obi ade bia wo ye bia wo motivation anase motiva etachiri. And don't expect you from people. Enye wo na wo ye susudua ma abrabo wadawroma. Enye wo na wo ye standard e ma abrabo. Enye wo na wo ye susudua e ma abrabo. Point number 6 ade ba ko babo wo ne say ma empaibo eni hene e wo wabrabom wo hia nyame. The dark places of this world are habitation of cruelty. Minia, wo hia nyame o. Wo hia so betutu anamon. Wo hia so be connected with the right people. Wo hia so obebo ho ban. Wo hia so obekata wo so. Wo hia so obekasa kire wo. Wo hia so na honhom ne be direct wo. Wo hia so obetimi a design. Eradi abranti ya waba minche ya papa we ya waba minche mami hu adwene woni tirim. If the Bible ne kan say Yesu Kristo no nim human nature and no nim akoma eda wo mo yem. Wo ye nipa eti wontimi hu nipa akoma, wontimi hu nipa adwene eti wo hia nyame. The enti wo hia nyame ne say things are not always what they seem to be. Education nyame won't reveal the intent and the mindset of people to you. I am making assumptions about people's behavior. What? Pray about people's behavior. One shot they were power some no betano. Not they were town no penasem. One shot they were power some no betano. None they were town no penasem.
If it's with discernment, low. One shot, dear, what power someone, no, Wobetano, none your town, no, Wobepenasem. Missy will hear Yamio into Bompaye. No, sorry, I know what Tamobaga and me quadruma. Only one echo. And in Yamina boss so near Sassy said Abraham will do baby and no raise the altar no raise the altar ewo fear raise the altar ewo bedroom raise the altar ewo hall. Oh sorry and in Yamen Casa and San Wapie. Yes, I won't Esther Smith. Then you will say Medemeho Shawonsa Sawunya me bebo me ho bai efiri Otamfo ni shishe die mo want to miss Susan up and Mariasie. There be around Kamudu, Ewuradi. So, Rumia, my one son. Ewuradi one so me more me new be my bow chain. Obetna in this cruel world they say, who Mompaye. I'll group in a woody and go for Bompire and I was sorry. Oh, you joker. You are a joker. Asase we so wo hie nyame papa etu mpa baba ko wanka Ewurade boa me Ewurade hu me mobo 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 manenya wo mpa ne dey Ewurade boa me ne hu me mobo sosoro hene minim de adam anim batu de wonim fi se wo ye ancient of days na hansa na me enya me ana me bo me ho wo na wo bo me eti wo na me dan wo se wo yi fish every so ma wo bewu wo yi hu free nyame mo you will die, you will be a living dead. In this wicked world you need God. The next point in this wa bompire say nyame wa dom so hu mobo na wo mo no ntutu na ma ma wo no won so fanyansa enante fanyansa enante na mo ni na ho fanyansa nante na mo wani na ho na wo kasa dodo wo kasa dodo and anyway, and I dear way, and anyway, and away, there be a no one kawanun to muda. Silence are powerful. I am surprising Crofokakra, Abba. I am surprising Crofokakra. Would you surprise be any ho? That surprise bia enu ho. That said, we bia will be him. Social media for him, Instagram for him, YouTube for him, Facebook for him, Wabusia for, who call this, or Juma for, will be him bia. Hey, surprise about Cochrane. Nanyakupo so surprise. Naka said you for the no so about to say baby. When ya no woman so about to say baby, what didn't who see a woman to say baby? Naka said Yankupo continue messing him. Was surprise Pharisees ni Sadducees for no. Mama who so I no one be nyatwe won anim. Enko be sinse wiem anko be nyatwe ma yete said wo do no. En wo sha da fa carpenter ni so no ba wiase. En ye wo no wo manja. Etu wo se nyame esno nyame na nenam ho no. Nyame a wo ye carpenter. Wo sha da. Wo dey surprise bi any baby ah. And I me be school, and I me kwako tasasio, and I me share boy bio, and I me share girl bio, and I me kwako biye jumo. Hey, ma surprise kakra mra. Na wo wiase ahwiase. Susuton wo ho. Na wo kaza nya wo nko na wote. Enye nipa na wogina ho no nko na wote o. Wo ni mame kansam che onipa bi owo bia. Obi wo ha ahonhom a etini mu no wo mobro 1000. Se wo kai bodeni ni wo kohia Yesu no a na Yesu tu ahomone no wotu ye na kohia mpreko mu no ahom no say we are legends ahom na ka say wo ka tire Yesu say o say o ye fra wo say wo say ye fra legend omo doso
It is a winning nipa bi kasa nyo no nkwa na ne kasa o. Honhom bi e woni mu bia woni honhom ne so kasa. So we jealousy, woni jealousy spirit e kasa. Woni envy spirit e kasa. Etumo say echo e with the kingdom of darkness. We the only say woni nipa ne nkwa na edi ho nkomo but echo e say honhom ne e connected to a source. What ho dodo eya ma surprise kakra mra wo ho ena me be ko Dubai obi ate insa Dubai na amaso ena me hye be ma bi so be ma miska ma me dia ye adwuma won se ska na ama ma surprise kakra mfa ho kakra surprise the to so be nya strategy with strategy ba ko so obenya ne say di kan fa bone chekura nsan ne wapi abonten say urade na me koyi minim nipa bi e be hia me minim de obetia me nanso mame adomo ade nipa be ye bia metimi de ache easily mame adoma de nipa be ye bia emetena magene so na entena matenka so na entena makomem se nyame ho adom wo de be ma wo. God will make all grace abound towards you. A very beautiful strategy. Erade mi kwa mi be minim de da manim ba wo erade de wunim ebi kura mi be pie mi kunu be kan bibi anya me de me yire be kan bibi anya me de me ma me be frɛ me abeke kana adwene akere me me nua panyini be kana adwene akere me but me srɛ wo sɛ edru ho ama me nyansa me de betu na mo nyansa me de be respond in a way a ema me sabio me koye jimifo ema matamfo nyame onyame odi nyansa be ma wate so we read James chapter 1 verse 5 o say obi lack wisdom a wo musa me na me yewrade me de be ma no nyansa wo hia de abobra no srefi nyame ho so one your friend the only wise God nyansa nyina wura ene no wo se na wo de be ma wo etinya strategy. Forgive in advance. And you maybe won't me see no kwama ni nye da. Nya strategy. Obana wuchia no school fees, wo betimi asoma no wanko no diska no. Obana betimi aye niamo ho sem bi di akye wankasa wo ba wo. A wo hye no betimi aye niamo ho bi di akye wo. But in your strategy ema wo mie wano ndome akwada ne fisa akwada ne sei a eye wo nso na wo besei. Enkola na wo kye wo madwuma no. By all means obi bede su baby obi be hwie nsu obi egu baby. Obesmo obi ne wanko. Obakwa akoto ne wo mpe. Prepare in advance how to respond to uncertainties. Prepare in advance how to respond to disappointment. Prepare in advance how to respond to betrayals. Prepare in advance how to prepare in advance how to respond to disappointment. Prepare in advance how to respond to insubordination. Prepare in advance. 2 points pena mini we na fe mama etie fo abem na so de odi aba your radio counselor mafamaja na yedi nkoma no pay ya boy adwene ne akoma ho ban na ne yebesi bia na amu anwuram your responsibility ne ye de obi ye de enya yasam build stamina. Build stamina to face the vicissitude of life. Ma wajini nyini, ma watinka nyini, na niyeme bi ba, wuwetimi ediso, na diye na ama mediu so. Na kwa befa so ama watinka na wajini nyini ni se, eye tiye nkrofo stories. Eye tiye nyansa. Because adie bi ebeto na to obi pen. Etiya penimdie eye tie Sompa Rhapsody tia brabom nyansa na de beto wona nyanwanwa. There is nothing new under the sun. And to build your stamina, build your mental fortitude, build your thinker. And you met me chifa also do adie ketu abi na wora ho adie ketu abi na wudi awora ho
think more hadodo. What think I more ha? What jini more ha? Adie bien wa to wa entu obi da. Adie bien wa to wa ebi de kwa so sen wo de. But won tie nkrofo stories, won tie abrabom nimde, won tie nyansa. Enti boy ni si waja wo so benu madurawu. Wo bra obi be kan che say me boy ni waja me kra fe ni me nya be ma papa kra wareye. Eno kra be hye wodin. But you don't listen to stories. There be a funny videos no asre no ada. Listen to wisdom nuggets. See nkrofo stories ni nkrofo fam. Everyone was say they won't fam na eye nothing. Penimidie ne nyansa. Eno na eche say wo build wo mental fortitude. Wo build what thinka. When nkrofo betrayers o ma fam. When disappointment and nkrofo fam. Oni mo bi ono na damfo energy ne yire ba ko so gi ni kunu. Oni tie nkrofo stories. Enti ade ketewa bi no abamu obu. Ade ketewa bi se mekumi ho. Because ade na be kakraka se ye wo se bin seed a share. Na David wan fa yuri ayire. Wo wie wan kuna nto so. Ade na seed a. David wan fa ne ko okonfo ne commander. Ni soja wo fa ne yire wo wie ni okun na de na ato we bin seed a. I say won't be da. Oh, because one pair abrabom they won't hear stories. You don't listen. We sakwana bi munkwa na unkwa. Listen. Kwa sorry tie programs. Listen to stories. And kwa for ka tie bi. Ni ato wawariem, wonim de ato obi wawariem. Wonim de obi ne ba de aye no na me kan papa bi story che ono ankasa ne ba ne pensions kokotoka. Untie. Wonam fufuo nyina ya nkwala. Wonam fufuo nyina de tie mpanifuo fa mpanifuo mu nimde adamfuo wo ye young person. Woman che mo fa won tenase. No mo share their stories with you. Obi so share the story ye tie. Ebe build you. Eti wo na oti say usisua no akai ma me story na ye nothing. But you are not learning. Abrabo eyadesua onyame say because you have rejected knowledge I have rejected you. Wose nimdi ame man into omo yira. De entia depression eku wo no eye wo sa de na ato na ntu obi ada e na de we de mewu wonim de ato obi. A wotimi survival ye. Wonim obi a wo hye adwuma say ne sika nyina hye no san chance all over again. Won't hear stories. Listen to stories, read books. Now what say yes say the eto no kura no sia e entatia bi kura. Build your mental fortitude. Build your emotions. Now what think more hadodo. Usunsu more ha. What think more ha. Wanjiri more ha. Eti de bia na bibia twa fa wo so. De bia na wora ho. Ade ketewa bi na abetia na wabamu abu. Ade ketewa bi na me nkwa dwuma biem. Ene me de mi pese mi wuo. Ene me de me nware biem. Ene me de me nta damfo biem. Aba. Na nim se wadamfo bone ne wadamfo pa. Na adamfo bone ifiri kwa ma papa mba. Na die twa to kura no. Obi a waye oboni bia, obi a waye ade tia obi a. Menhyen ni mu se wo pese bibi bone to no, debi. Obi a waye wade ye wo ya. Mentena wona wo twen se wo bete se bad news. O chese wo bete se bibi bone bia to no. Hwe. Wonim se sa de na nipa ne de ye wo no, ya bata betimi adane aye nhira. E betimi adane na aye nhira. Saade ne ma wo hunu nyansa. Saade ne ma woni dan ho. Saade na amo anye naive biem. Saade ne na amo onyini. Eti ade ntina wo tan nipa no. Wo tan na yede. Saade na amo oni ada ho. Saade na amo hu ba bi sese wo di usika to. Saade kodie ne ba wo life mbe kire wo nyansa. Se be mo onyini fi se ne wagene ne watenka mu ho ha. Eti ade ntina wo tan nipa no. Ade kodie na Nyankopon yusu ye de boa wo no. Ade na wo tan no. Ade kodie na Nyankopon yusu ye ma wo hunu nyansa no ade ntina wo hye no evil. Baby ameka se baby am step mother wo bia bi hira na pa. O kire madwumaden.
eti di enti amekota na meta na yede ah na nkanyo no anka meduru ha saade kodie no anyambe de bre wo se wo behunu abrabo mu nyansa wodi banyini no wo se wo tansa nipa no wo tan ne sade Joseph ni nua no mo yi ni ma nye eyi mo yi ni ma betrayal no emu ena de ne be pie Egypt enye Potiphar yere atwa wo chato no so na ma ne kopie prison ni mu no ena obey prime minister na aka se yamfa na nkwa to prisoner enko be beti ni dream ama dream no Pharaoh atia na die chato na mede ma wo no obia nyame fan so se nyame ne fan so se bonsam ne fan so se ye ono ankasa e na ye nipa bone ni odi oye ti a wo bia no saa de no enhira bi wom anya bia di nyansa bia brew anya bia ma wanyini first na wujini pedi dodo ene amo are very careful eti ade ntina saa de kodie na aboa wa mo wanyini no wo tan saa de no we shinipa ne well senya memmoa na wonya yaresa na wonya repentance da chibi all responsibility is obeba wadwene ne wakoma ho ban if it's what the enemy meant for your evil God will work it for your good onyame akwanya nipa akwan o etre bia san de na to wo no eyenhira blessing in disguise look saying sa boy nko wanyawa ka obekwa akosia Mr. Aboagye Okasa Mr. Aboagye kage na nkase wo nware na nkobeba be hia kosia go Aboagye ade na ade a nyame fa so de bia de ekwan fofora ma wo tan sa ade no wonni mabrabo mu nimde ntia what semi nyansa pa wo ai se wo ne wonni nyansa se be ya obehunu nyansa ntia what semi nyansa pa he eti waboa wo eti se obi ya obibi na kase he what semi nyansa nipa na waboa wo hey, so what semi nyansa nipa na waboa wo hey, wa mu mani ada ho waboa wo oye nhira ma wo hey, adia wo ye na ahyemio hey, obemu ohihye wabra bofoforo hey, jia na me ginidi aha eti wugidie no ubewe onye obia na wudi ugidie bema no adenti na ade adi nyansa abrew ade aba beboa wo ade ama wanyini wo se wo tansa ade no wonti abrabo asintia na nka wobede nyankopon ase amasa nipa na brabo ka wobede nyame ase amasa nipa na brabo Ebise nkanyi ono a enka wanhunu nyansa enyi ono anka wani ana ho enyi ono mpo anka wanhwehwe nyame enyi ono mpo anka wanhia wukunu enyi ono anka wanhia wo yere what the enemy meant for your evil the Lord will turn it around for your good the chatwa kra ne e bonus na mede ma wo shawabra bom firi won kola brem besi won panyi brem adie bia etwo na eya adie bia nipa bi de ye wo adie bia wokoto mu atete ohawo ne abenidie ka kire Awurade se kan nyina kire no fa ne nyina wo se Awurade won sa adie we mane na me nyenhyira mame eni e bonus amede maka kire Awurade se Awurade mane nane na nyenhyira mame dane no mane nyenhyira onyame nko na timi fa de aseye dane no mane yenhyira dane no Awurade dane no mane yenhyira mame dane konkonsan na yenhyira mame dane betrayals no yenhyira mame enkrofo bebre enya ministry out of pain ade na tu no na enye no eno na beti ni ministry ade na tu no na enye no enna ma na ye nyansafo ade na tu na enye no enna ma na nya humobro ama nipa sande na tu no ntina ma wo ye adoye bebre no efisi wo sanne kom de no nti wo ye adoye bebre eti kom na de no no na enyo but nhire bi afiri mu aba efisi ne wote se kom de obi a na ne ho popo so obehwe nipa no e kom de ne penti enemne e ma ne ho nipa mobo ka kire Awurade se sande na to no onane no na wonye ne nhira emfama wo enemede wasi
Me baby phone lines no your radio counselor. Uni Akosua go Aboagye metimedwam. Brana ye ni nkomo. Ede ene wa dwendwene, ede ene wa tete. Ede ene usun, ede ene wa benedie. Ede ene abetena wa dwene ene wa tenka so. Unim say metena sise ya in partnership. Ede de wo famu bia bra. The wonderful counselor. His name is the Holy Spirit. Jesus Christ was in Nyanka mema unkonkro boafo no ababa beboa wo. My numbers ni 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello. Mommy. Good morning. Good morning. Me pacho me mami ben me share no Sompa Rhapsody so no pay. Mami. Mami tio. Nyami shira. Ni be bia u ba radio so a. Odi afutuo. Edi tu Ghana mafo. Nyami shira pa. Nyami shira no ya okese. Amen. Amen. Obi ni kura afutu abema mti. Ebe tisi niwe. Nisha pa. Medas. Na mimi die ni ko. Na nsen ni ku be wuye. Na mi di aga wo tia di ye adwuma. Na mi timi tia. Na me da yare ntisi. Nti na ma mi ntini ye adwuma ndi. Na mi chai abai bo tia me di. Nti na me di ma kasa ma ho di nta ka me de danu aduane ne kakra. Nso me sha na ho di ni ho. Na mi chai. Ele ti se di bai say, "Oh, ma. Jai na me bua. Obi a wo ko hospital na se uni sikakura." Dabua na nti. Nti ye kwa sare me me kwa SD. Nti ye kwa sare na me ka ti da say, "Obi ada na ko na joade na me ya doma na me ko hospital." E wo be na hospital ko fojia. Na me ka tell no ti you. Nti ni juice ye na enu mere no sare me. Dan ni e pa ko. Na nti you. Nti ni ko kwa di ko chaska. Ehwe ni koja, ehwe ni tijia, nti kana mi ba be ti wono. Na di asa. Nti dan ni be da su. Eno frame, eno ti ta se. Ti kana aka no le ti ni ya ye ke ka nya. Na mi sa bi e ke kura, na ka ko wo ma ho na na yi. Eno ti obe ten na nti you no san ten ni so mi ni ka ho. Ena ade chi ye na to call. Nti ni ya ka ti ni di banka ati. Ati danti. Ni mo mo a, wo ma ko tutu agusi na su. Ati de. Odiaba. Hello, mommy. Mami, ati ni bisano. Ni bisano. Asa mi friend kura sisa onfa. Mi friend onfa. Sana so many bi. Efo no ati tu na su. Sada mami no ni ba na. Na wo kwa na wo ye na doye. Na wo ye ni sei. Nti mi tie di on ma me ko na ko ma me tu asori ni no. Na se asori ka ni kai. Nti na ko na wo mu ba ki kan samu bia obi wa wo ma no. Obi ma me twa na mo ta ebu na be. So nti asemu ale tu mi fo. Ale tu mi fo pa se. And so when you see me paso. Sir. I am pastor. I am no crepa because man won say nyame fa maame no nyame ne kan na koma na no wo boa but wonye wunyame. Aha, wonye wunyame. En na san nyame kro no a wo fa no so de boa no obetimi afo bia so e de ayo papa. Enti ne se obi mpoko keka wo asem a wonyame na wo de wo ama no na wo de wo ato no so no wonim kon fa so vindicate ne ma. Enti menni ya wo ne ho wonyame betimi afo bia so. I am what the Amabia no na said dear life muno bia ebre na so
nyame be move do akọ the next level me nya ya sorry no koso akọ efise nye ni penti na wokọ onyame no ono de woto na koma so sa nyame no a obehyew why me dase mama nyame shaw pa obi wa hwana so hello me ba cho me papa be na me hia ni yo mama ntie wa no pe wo Sompa Rhapsody so amen yeah, try to best part-time, part-time, yeah, best part-time. Like I can't best 3 years. Now, last time we did, you got a name or crown and the best. You never know, piano to the dinosaur. Johnny, if you want, it's a 3-day time. Can you could say, or Memra, on your can of bed. And that is here. You can so friend side down. On friend side down. You ban or so can open or turn on yes, the guy. But they can know yes, much or the medium. Oh, said many mamma, I need my mamma, a catching thing. Matthias, Many mamma, I need to also our candidate to Papanis more. Sir. Enti de onim mekura nanka papa ne mponye ka no a nanka metu fo se de maame ne yenti no kope ka foforo me nanka mekura no because na trust you be say 7 months enye she atam mitnika intini ye na ya na oh nanka ube wuntam no mom na ye na onim se wotimi fo obi yire a bible so wa yete se pan no usini wo nkwa no ubetwa mu half enu mom na nka wope ene ese nka wotina fie 10 years kura nkaye danso obefo obi yire eti wo ye ne eye enti ka no nyame bema ofoforo a ebi kura be ye better than de na wo ho no so ate ase eti me kura na nka papa na nye ka no anka me betu fo se de maame ne yenti wan hwa no de asema beto so eti kura na nka ka no jaima papa no na kope foforo de maame ne yenti se de Joseph Ujaneje ne kra nkwan na se Joseph Ujaneje nye prison ye de ne koto ye me pa cho ka prison ho anti wana ka cho se bia wo no be ka ho enti ubenya bi nyame be ma obeta ma bredu mre bi kra no ne wa yenti nyame betimi am aye wadoma ma wo kra wo ba benya wo de ena manimonyam hya wo de hye nyame nti na mo ma wa ba mu mu ya me ya ba mu bu amen no putu ne de nyame na mo so na wonsha na fono sha kompeti so nyina amen na ni sha pe de me kana sai you are can be no kwa pa se hun tun pa se tinta ni ma wo be bi o bi na bua e de ba kra ka e be ni mo bia ti ba ko ne ba ha e dan e de ma ye aye tin tefle e ko 2 years ni ba ko ni nya ni boni bia so yi ni ne manama ana ba ha dan ma ye dan e tia kan ti dan ta me from e ma mi da bia me ka se me se be ra de ni e dum mu ko ya bo me manama ni ni mo bia wa o mo bia ba o ni be tree se ye na ka ko so nti ti talenta so ai ne ta kren try kintaya na me ba ga da tun ni mo ko ma o bo fu na bo ai na me ya mpa empie ni tun pa so se nyango pon na ani e de ne tun se me ni ma no se nyango pon na o de ba o me kana kuna mai di de la ha o de be di nyango pon wo nya ai eno kre she ti se nyango sa no kutu a de dia mo nam Sompa I don't mind. I'm on coming home here. Money and five, don't let the proposition and Madasi Mami, which amen. I'm 6065. Hello. Hello. Dum radio no mami na said be met to Kasani ye pa. Hello. Hello, that my Akosua. Yes. Pacho, good morning. Good morning. Hey, Akosua. Hey.
Maybe I mean, come from. I said, my oh, way too much. Amen. Shanoyo, you know, so we should come and try being in there in your mouth. It's a boy. Amen. To say I'm getting my exam back. So I can go again make that. Amen. Amen. So me da sing. Yami shall pa. Yami shall say Sompa Rhapsody. I inshra. Edi ama na esu aba. Enu ane epe. Hello. Hello. Me ba cho dum radio no ma me why. Mr. Wo bia obefre bia na dum radio no kama na. Na twa me ko. Mate mami. She dika. Yidi e the prophet of destiny. Na dia me pesa me dika won se. Enimpe bia wo asasi so no. Ya brabo on December come na Israel for Egypt na amukwa asase no so no. Ewade promise wo mo se. Bidi mu kwa asase ni funsu ewo enu shiga ne chia nema e de ewo so ani to mo adwum e manti no omo pene so se ye ko. Efi se bia na ye wo na ya wo yehia. Ampom ko ye no na omo nim sa mo ko hia anakfo. In fact, ablabom no je obehie bia no egina homa anakfo, jebusifo, polisifo, ani moabofo a obehie omo ablabom. Sade esi e binfa bia no se yankopon de Israelfo no koduru yinko ade a wo so ekefen a obedo. Enti shawo hodin ne hia de no yin se de obehie bia no awade mo ohode na ko na obedu awade enka bibia. Amen. That the evangelist here that's Nyame shall be brave. 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho mini abende meshiani. Pacho ni Jemima. Jemima maminti wano pe. Pacho shall be brave. The chain and other things, very hard. Anything, it's like a last game. Or a damn from Sikama, Mario Monicasaya, Tialopoli, schedule so I'm the Quacoto community. You can never only 20 I say, no, and between Salami, which is a family, Mexican. When it's so. I'm sure when I'm also I catch her as if we are big young to Miss Medasi, Yamisha. Yenya, your man of Wabutre. Eya. Hello. Hello, Akosua. Yes, Mammy. Auntie Maggie. Auntie Maggie. Oh. I said, "Me bro, ya me nyam." Unya. Anopade. Obayi. Mami tie wa do pe Auntie Maggie. Yo, nyame nsira o ne wafutuo no nkranse. Anopa semo a wo de tu we obra yokun. Obra yokun nenso yiro ho a obekun adi nkunim. Ampa. Obi ani ho abrabo no. Onya ne bete. E ti se wo ko school. Wo de be crèche. Now what they are the more class 1. Now what they are training ko do university. Bana brabote. Enokre. It is a wo bobra. Na se one to boa. Enye ube fail. It tanya wa je se. O de wiase abawie ya ma o se de na wo ka no. Na mo musinke se. Ta de tie biara. Abrabo no sa ye de akudru biara. Nyame kame. Metimia na dinkunyem. Kakra bi na kita wo no. Yeah. Se wa banya aduane die. Na wo so de beta ade a. Obenya bi. Na obenya bi so atade ane ade. Me kai so ba tan bi ana owo kan yi. Up 400 by that time. Na yin tosi adaka. Ababa we sori anu anom nfa. Isa ne sa wo ha ne tan. Also me peska ko tosi adaka minya bi. Me kunsu ni bi. Imani bi. It me this kanini juma e do baby na oyin tosi ne naka bebre. I na one ne ma aya de fo. Enti obra na nya bete. O wani no bi so pushu kakra. Na ye de ma okodia. O san nya dim. Enti maba wa ne mrantie no. Mo sabota ye bi nsimani so se. Obra na yoko. Nanso yiro ho a.
ubedi nkunim. Amen. Oni nyame nya adwuma. Amen. Auntie Maggie, yedase mame. Wabishi yinkron ya no paper. Hello. Hello. Me pacho dum radio no mame why? Akosua. Yes, Papa. Sure. Amino. The case everything is coaching is a branch now. They are in Chelsea. Hello. Hello, Daddy. Hello. In time to program no. Yeah. We are pensioner, me will feel. Most of the time, we actually in fact two programs so down. And then we would be a buyer, I'm the other two. And the man who said, you are a great woman. You are a very great woman. That's it. Amen. Advice I'm not a few program. Amen. God bless you. God bless you, Daddy. Thank you so much. Thank you so much. Many sopa won cranche out there abreme. Hello. Hello, good morning. Good morning. Moses, yo, Moses, mintie one pay. Amen. I'm okay, see. But you should have booked you over. I have all your research in one. Me peridim mum, me parking kind of me pitien so. But wisdom is from above. We cannot buy wisdom from anywhere. And I am a bompire so catching ya, Miss Woman, me a brabomu nyansa. Yeah, and then say wisdom is from above. Because every morning, oh, Cassatre, etc., a dream. Always when you say you shoot in the uncommon. My only say you will drink case. Only could do uncommon be of your obey discourage you said in the menu. Meanwhile, that is the right thing we are going to do. Into the Mr. Alliance to say, a Cassamu, and common GMO, you know, when you can only because this case. The only person who's on the case, the A Yango on the mother direction, vision, and make a purpose. Now, upon the development, and more vision. We don't feel because of vision. The time, you know, because you should the program done and get a million. But Madame, I tell you, I am wrong. We can show my Moses, Amen, amen, amen. Bye, bye, Medasipa. Hello. Yeah, good morning. Good morning, sir. Yeah, but getting. Pacho you. Mind you want to pay? Yeah, now, can say, Pashia, Obia, or Tano, but there will be our dons of the Tano. I can't best with that. Okay. The woman is saying, okay, Mammy, Pacho, go ahead. And I'm back on say, okay, say, okay, before you did your house, it's a bread, I just a quotation, you make a quotation. Me Pacho say quotation there. So, okay, before you know, it is a bread, I just so, palm, I just so. Mate, a loaf of bread, adultery. Measure share the amount. Why? Okay. Yo, Mate, me that's it. P. Memfa we. Okay, hello. Hello. Yes. The friend Isaac Intipo. Isaac, my mean to you. Within the Kosoprodo at the ground. I'm a help life party. The person, oh, mommy, help play. The Tia Sokotia, Jacopra, Asokotia, Jacopra. Hey, Ababa, Wabe, Jacopra. Hey, when you wait the empacho, mean to me more the room, empacho. Mean to me more the room. Concerning a question, Papa Nibebusa, you know, say, Obia, who don't know, one shall be time will be a Obia or town or penasum. Now, Obia, any one say open asum, no moment I bepen. I say, Obia or town or penasum, not the opewasum, no penasum. Mammy, more example. One says, see you, sir. Na say, we are dear, Mammy no correct no. Or tinetini wono, o two for no, or no the power sempa. But one shall won't pay mammy assam, and I won't pay papa assam, and I'm tinning or tin winty. And a bit me so, but say, when you know, bet me a father phobi.
ohun se wo tene ohun se wo chia anase wo tu anamo bi ensem fata obo se wo tu Akosua ade ya wo ye die emo enam se wo mpe correction ti no wan sha wo beta no because as the bia no wo ka no kora kire wo as the bia no wo ka but we are very defensive on ti no kora no wo ka kire wo no obo se na how eti wo se nipa no kora wo mpe na ni ma sha no ndi mihia na wo ka we ni wo ka we but the oba no wo da wo form ye form fair weather friends na wo kamfo na wo obodi na wo kan sem de asa de bia pesa wo ti asem de e wo wasum eti e basa wo ma pretenders e ne twa wo hia eti nipa no bibi nti na wo pa free wo nti na wo kamfo wo no eti sometimes no wan hwe ya enam se wo pa asempa asem de bia te wo wasum nti no obi a onye ma wo no be penasem because de bia pesa wo ti asem papa wo pe de wo be kamfo wo pe obi obe pampa wo nko a de o count ne kura kire wo na be boa wo no mpenasem wo nta no wotano eti ene na mane basa omo oni titu omo follow into that temptation no omo ade bia opese nipa kamfo ka omo seek validation from people de bia opese nipa kamfo no opese de bia nipa ka se na ho aye fewu na oye kamo na de o chese wo mpese obi abebo ne chemso sa nkrofo no de ope omo asempa nipa we de mi huna ne mani agye o adentia because opese wo ti asem de wo wasum na de ono no beboa wo da ache no ohun mami se de wo sika sa de enye sede wo sika sa kire wo kunu na wo yire na wo kasa kire ne sa no na wo mu de sa o correct you but enam say enye denti no wo sa fe nipa on the mempenasam adai because you can't take the truth who insecurities it de bia no you surround yourself with sycophants omo beka abebo abasonko a but de obeka kire wo say wo dress enye but ono so na eboa wo de obeka kire wo say sent wo wanum eti ya hye ko hospital ni enko hye no sani pa no mpenasam eti eno ene ma me de echechire musa no we mepe quotation nyame yadoma kina hwe manim me wo enti me time no nso aso eti nyame yadoma wo kina mepe saa adultery ema bema edane a loaf of bread na ma ni twa ne nkwa na so no mehwehwe e wo the book of Proverbs message na wo kina me de abro enti me gina we so na me de Sompa Rhapsody dwumadie no aba awieye adultery ma bema tene bema oyi panu sini o chane nkwana so wo fa wo beyere na wanyaye a wo betwa wo nkwana so wabra bo besei minim sikani bi okumase me monidi sika wonya ye nkrofo yire no nko ana na wofa onde nyame ama na enwu ntem onim de oye no o ma ne bodam en wo hyedem no wokam enam so wo skenti no mutimi mfa na nante abonten etu utwam wo area ho abati no wokam sa na afi ma me fo na no munim no na mu di na tem sabio so wochia wo fa nkrofo yire na ka so befa ho adi na adwene ne sei wo hyedem su sa for 10 years ansa no wo ade anya wo dia oyo oba obi kunu twon ho oye bema obi yire twon ho yete se Pharaoh yete se Joseph wo Potiphar fie obi chawo nkwana so ati for hana me de Sompa Rhapsody dwumadie no esie ena me giri se wonya bibia obetimi dia ba obra eda ye Facebook page no betimi akoback no asan kwakwakohwe ena lessons ye de bre wo no efa obra eye okon life's challenges obetimi handle the kind of mindset you need to have ya behhehye wadwene ya behhehye watenka de ma wo onyame ma wonti ase ni hunumu onyame mo na ye the doer of the word not the hearer only ezobi wa wote asem na wote but wontimi mfanye adwuma ya mpa ebone say you will be the doer of the word would be betu na mo ebeboa wabrabo na wa share so e de amam omamfo no omanya so mfa so bi etuba ye Facebook page Sompa 106.5 FM Accra eda ho ni producers ye Jeremiah Samson Betmice Jill Forson and woni Akosua go aboagye na metina adwamo nyame yadoma ebrepem wo kina ye besan hia o kina Bishop Morris ebetena se Dr Morris ye ba beka offense enti kwan befa so ye betimi edi ne man krofo aye aka ye no ye betimi edi so na kina wo beba let go and let God e kina betena se wo Sompa Rhapsody so 8 am pepepe adam nyina se mamumo enti me sorry so yi 8:30 pepepe ye the second service dwumadie no ebebro emisemo 10:30 pepepe emisemo 10:30 pepepe ye the Sompa second service